lana babe ngamphalala siyindlu yebhola lebeyitofundisa i-grassroots le cause le yekufundzisa nabantfwana labancane. Labantfwana laba asho nje beseluhlelo bantfwana labasuka eminyakeni lesithupha kuyofika lelishumi nambili. Labo coach ke laba besibafundzisa ngekuphathwa kwalabantwana. Labantwana laba ba very delicate, basebancane, uqabanga kwabo kuncane, i-concentration yabo incane, i-coordination yabo incane, imfundo yetinto tabo idincane. Lokusho ke ukuthi laba bo coaching besibafundzisa ukuthi labantwana nababancane banaletinkinga tabo leti ufuna wena ubese ubaphatha njani kuze bakhone ukukhicitela esikhatsini lesitako. Sikhulumile ke sathi labantwana laba kule minyaka lena kufuna banakisiswe ngoba bendlula eminyakeni lem-14 ikhona tinto letingeke kusangena kiyo sevele kwendlulile. So ke siyabonga lokuthi bocoach balitholile lelithuba leli lekufundisa labantwana nalokuthi ke lapha asinweli uwina. Uthi uwinile noma udliwe akusiko lokumcoka kulabantwana, lokumcoka kibo ngilokudlala and-ke bona bafundza kangcono ngalokudlala. Ezibadlala abathethiswa la laba bantwana baka CBE competency based education ubukwa lekhono la ukhuthadwe kini. So then ke siyacabanga ekuthenini ezihamba i-Football Association nakuhla kulendzawo asihambi nalutho konke sikushiyile. Kuyawusala kumila ema-team, kuyawusala kumila iligi, kuyawusala kukhuliswa bantwana. Sihlangu sakusasa ngiyafuna ukukholelwa ekuthenini sitabathola abadlali kule nkundla yakho Mr. MP. Oh yes. And-ke litawube seliyathuthuka lapha nje lokusesivile ekuthenini ngandlebenye kutalidolobha la nathi sitawufuna indzawo la sitawukhotsisa tilwane tethu ngakhona kumbe ngalawo magama program director